phone na akwaba edeba attention TV so mamu nim attention TV there in some edit na ewe my money am for so na ne abo no me aso no so project so sunsuo ade abadan ya hwefo na ebusuafo enden some abeto mountain so ne say ade ayekokopie mu Eiii Benkum Senior High School a eya osuaponi pani pa a oda eya school na no yenya ne tie say waye nkwala makomako 15 eya nyado oni omo adeda maiwa na wo school no chese da no oni omo da na still na ya da ho counting ya kwani yenkohwe video no embra wa kwoto se headmaster ne school akola hye office ya bibia omo ye se normal emfata na obeka kire me no lucky enough na me ne me ada teachers 2 ana gina wa ye bon komo ana obeka kire me to obeka no na me say okay me ka kire me welfare chairman by then say this is an issue obeka no so me twen na or one class one period bi o kire wi an kwame akoda nka ya ne head no akodin komo no kura nyame animi wo ye no ye papa wo ye bibia oba ye ya na so na ase ni bibia ye no kwa up and down bibia say me nipa no chairman be kwa akokire ade aba no nkoma no akwa ne afre team say ye mfre member disciplinary committee my den require yes investigating kola against the headmaster my den na me investigating kola no me organize school kola be 6 akotwe statement against me me kan game titi me try letter come minister me call minister no office ankasa the letter is still there ama me nim o minute so me nim try say e normal e cost nti ma so dey before try no mani na e cost na e ma no but unfortunately because say Ghana there woni sika wa asem so woni pani bita wachi a e kwatranse no na ebu nsem na gum so say ene mi free school mo sabe be me call ye nyakopon ko a prade a chema prade ba bi no mo me kotoye within 2 minutes me letters me ensa yen transfer me free school mo because no man koyie ana me former student na me try me ni yie no na ko ende me sa until I'm surprised I was invited here to also come out with this evidence. Opani then I would need more some way. Me de near minimum asem we say e kwasi da atwa mu me wa na menya akọ kwasi da be kwasi da ya e betwa mu ya kwasi da ye kwasi da ye enne bra enra adwo da ni kwasi da ye okay me wa na me phone e beli na me pick call asa wo danda no unti stable mama okay me pick call no na headmaster ne say me ba person de asem to ne so e school ho na me oba no wo school ho me ba na wo school ho no person de asem to ne ono no headmaster ne so all right na me so pani e de asem na abofra person de to so a enti wa frɛ me ama me ye ma hye me sei na so enya asem bia ewe na me so ene e kasem ne kyerɛ me ofun yi so a o ti da bi gise me ba school mu ho no headmaster na frɛ wo phone ono na frɛ me say wo ba na de asem de to no so asem so ntimi nka ne phone ntimi nka phone so gise me ba school all right so if I'm so okay say sa na waka de a ene me den meba it in the next day Monday no na me frɛ me ba na wo school na me bisa ne say e de na ekoso e wo school ho ansa na abofra ne so be den e be ka say the teacher no the headmaster ne suma no so onkoka konkonte e ma no oba no e student na o border and akwada na o boarding house no headmaster ne say onkoka konkonte ma no because me tin impani zembida wow na ye den enti na abofra ne so okoya oguso a oye ade na papa na so pie ho ebeto share ne so o start so ne nufu na ode ne size so ne to ne ade na o kan ne to mpa so say oni ne be bibi enti ne o ne free ne so o headmaster ne free ne so na oye den o pie ba outside to ba ye na o de be tu ni school madam anim say the headmaster ne person school madam mu de here house mistress no de betu na nim say the headmaster ne person ye den o ye na iti no kasa ne nyamu enra nso me ne me yere ye den eko school mo na chese ye do school mo ne de ene ye na nsam ne de deja enra ya nsam ne de deja
obia de waye ni nyina eba abeto manim na omo say ne owe nkwala o nkwala de wawe omo pa nkwala de wawe omo pa ebusiafo eye video ye kokohwe ye hunu mesi esi tienti no nkrofo dodo na ka sese no pa de eya de eye mpenifo moda institutions any schools ano no nkwala na no mo ne omo edadeda na we no krampo no 15 na aba monte so no krampo no omo de ehye kokko mo person gbegu omo ho ni mas krampo de embaye na eba be kan wa ka ebe hu so ne half of the students omo ye mma na wo school mo no oni mu nyina adedadeda Haisi social media handles ni nyina na attention TV nti wo ba ho mo de asa obe like wa share no wa comment e videos ni nyina so no we di channel no ho adanse e de akire afoforo oyesa so na ewrade ehra aya de o share mo bonti abom samra ne friend ohema echa